Welcome back loite ho. Tuni tingle Aileen warnos kitinu hin khotusim seyu hite. Ama hi numei serial killer masapena ana seyu hi. Aileen hi mikizo ana hin kumkhat sunga pasal sagizen ana thazing hi. Ama hin khotusim hi 2003 kumachun monster kiti filma hin thovin. Hichi filma kunchun explain bolo hite. Aileen hi 29 February 1956 kumachun Rochester, Michigan, United States ako ana pinga hi. Aileen kumni beb ana hi achun anule apa hi ana hi khen lontan apa hi angola bangbang ana hi zi apa hin numei kum sagi khat ana susit ji achun hin khoa zela umding hin ana koitawin zela ana umna hin amala ma ana ki thattai. Aileen hin sopi khat jong ana nei hin anu hin Aileen teni ucha chu apu koma hin aga thain ana da thatai. Hichizowa ko na chu anu hi kimulo pai pai hitai. Hichan iga seizing waong chu Aileen hin ichana asat na to ding ham ti hi het pe jing the hi. Aileen jong hung khang len dom ta na hi le apu jong hi mi chawai ta na hi kidin ama jong hin Aileen hi ki chepnan anei goji akiti. Aileen jong aloi gol ho chu to hong ki vo pantan khamna the ho jong hi ein bol panta na hi le sumla na dingla ani zipon aloi agol pasal ho chun chansin na lajiwin ki chepnan anamang ziuve chapangcha hi akuna ata asa sum a hin lo pat jing chu itiba hung phat ding hamna kumsom le ku kumsom ni vel hi hongitan apun jong a hin kai do tai aman la sumuna ding dang la anei de pon ata asa hi anazu zo ing zi hi ni thla kha chu Aileen jong bara hin a chi tan hi le hi chelai hin selbi kitinu hi anatove Shelbin jong Aileen chu hin nai phe ne hi le Aileen in nei nai hin numeya ka interest poi ati Shelby jong hi abe selo ti ding ham ama jong hin numei bo adei pasal dei lo ani hi Shelby jong chun lungna ta in Aileen ko ma chun ber botol khat to chopia chom khat be kholim pi ding nang chu ka ti hi aji chu kei koi ma chan ei ki vop pi nom pon ki vop pi ding jong ka nei poi ati pe tai Aileen jong chun a hin he them hle jeng tan Shelby ko ma chun a to tan amanin jong ber ho hi adon ron tai akivop thona hi le loile gol nei lo gel ani hlonji chun anop sa hle jeng hlone achi phar hi tan Shelby in jong Aileen ko ma chun tu jan kei ko ma hung jeng in ati pe Aileen jong umna ding ki tup ta nei lo a hi je chun a tha nom hle jeng in Shelby kom chu ane zon tai Shelby ko ma lup na nom ta aga alup chu Aileen hi alung ana jenga hintin thip be jeng tai Jingka hitan Shelby kot chung ki kivin aga ahona hi le anti ana hi Shelby hi anti koma bo hi umji hi anule pa koma anom nom lo wa hi tai Aileen jong achi ding ko na chun Shelby in ni hla lang ting le ki muto ki rite ati pe tai antin jong Shelby ko ma chun ipidinga ina mi na hin puizi ham alim ivet jong le mi pha hi to poi ati pe Aileen hin in umna du da jong anei lo hin root kom la hi nom le le ji hi ni hla lang hin amazong akisil ngim se jingin phati chana ki go in Shelby hi to ga ki muto ki tai sket so hin aki tol khom thlonin anop sa hle jing thloni a hin khoman thlon he amani jong hunglam khom thlon ta na hi le ahong ki nai nai thlonin Shelby jong nu meibo ana deji a hi je chun a hello ka thlon chun tuilung ana chop khom di chet thlon tai amani hi na thlon hi thakhat ana hi je chun aki to hle jing thlonin to lang jong hin a chi ki thlon tan amani jong aking ailu hle jing thlone Azing ni kho hi an he ki tan ni hla ting la ki mu to na dinga sumle pai ho angai ji je chun su ni saluma chun ni noi pan dukan chu an honge ni hla ki mu to ki thlon na ding hin Shelby jong hin ananga tai Aileen jong Shelby to ki mu to dinga hung pheya hi le customer khat hin a hin ko tai aman jong gang chala ga chai wa jeng ding atia gamla langa ga chi thlona hi le hi chi pa chun Aileen chu a hian tan ha voin a votan ana thi ho jong do jinge Hichi zo phar chun Aileen chu aki chepna ta na hi le Aileen in jong pistol a hin mai do tai hita chun wang Aileen in jong nangle le mi vit hom theina hi hamatin aman jong pistol chang chun khat pa chu a vit hom tai Shelby la kabadi ki chim hom tein te atin Aileen chu ananga nga jingin Aileen hung lo pharin in lang a chi ki tai ami thapa chu gamla hin ana seltan Aileen in jong khat pa kar chu a hin ki tolin Shelby te lang hin hung phei jinge Koi macha Shelby banga ana ki vo pi khalo hi je chun Aileen jong hin angai momong jing hintin Shelby hi aga ko do tai Shelby ko ma chun hung tan ke ko ma khat inum hitin party iman man jing ding hin khonum ta iman khom ding hi ati pe Shelby jong chu ana da thei da pon Aileen chu ana zui tai amanin jong in khat hi renin akela tlonin om thlon tai
Shelbin jong kar hoyanin la hamtia adole Aileenin kaloi ho a kahin man pe hi ati pe hi chizo wachun amanin jong bear ho hi adon hlontan bar ho hin achi hlonin anom ta chun hin kho hi agamang hlonin mi khat pun ching thei ta ka don hi ati bang chun amani jong hi ching thei ta in anom hlone von ho Shelbin ahin ki polo hi je chun azinga hin aga kilago ta na hi le antin jong apa hi kola bolin a ho sa tai Shelby jong lung hangza za zengin apa ko machun chapang ka hitapoi ka nop noma kum theding hi atin ana pot do ki tho tho ta na hi Shelby jong Aileen chu mikizo a hi ti hetwangin kho asapoi Shelby to ki mu to akon chun customer ho jong a hol ji tapon na tongin jong a pot do ji tapoi Shelby jong Aileen ko machun sumla ka nei tapon nei wa zo ding hinam tia adole jinga kon le ke jong na to na ding office ho a cheng katin ka ki holding hi ati pe tai azinga hin Shelby jong hin khotha amanding atitan aman jong office ho hin achi in interview ho aga bolin hi le ama hin chi na thep na i macha anei lo hi je chun reject a hin bol jingwe mun abang khat awang chun ama hi mikizo hi ti ane he je wachun a hin kai do tho jing ji ven hi ni khat Aileen jong aga pod do hi le sipai khat hin agarin a hin ko tai ama jong ki chahle jengin ama do tam akiti jenge sipai pa chu to ki tol phei hlon ta na hi le sipai pa chun anamat Halloween ama jong hi midu da lo ui cha e bang ane hi kidin Aileen chu mei pum kap a bol pi ki tai ka la le court ward ka hin man ji ding hin aching thei ho chun ana he jeng ji wo Aileen jong in langa ga chi a hi le Shelby hi ana ki tomtan ana kam jinge sumle pai ho hi ana nei hlon lo hitan gen thei a ki sahle jing a hi tai Aileen ko machun party iman man jeng ding hi na ti hi lo ham tu in sumle pai jong inei tapon ne ding ho jing jong inei lo hi tai ati pe le Aileen jong zo lung hang hle jingin nang ding ka gel khoji a asu na zana ka thei suna na to na ding ka hol jing hi na he lo ham ati pe Shelby jong hiti chu hi le pidinga pandukan na hon lo jing hitam atia hi le ama jong chu ki tim zo tapon mi khat kana tha kha hi ati pe tai I pidinga atha a iti tha ham ti ho zo si chu Shelby a sei pe tan hi le Shelby jong a he thim hle jing tai na to na ding la ana mo zo tapon Aileen in jong plan khat anei tai Rut pangahin ading lele kitan upa khat hin akipo pheye gamla atlun pharasun khat pan jong program ahin man go ra hele Aileen in jong ipi ngai to tam pistol chu ala do in hichi pa chu akap li tai asum ko ho zo si chu anala petan agari jong ahin ki tol do ta na hi gari tha in tolu se chule Shelby hin adong jin hele Aileen in jong kaloi ho a hi ati pe ji e mi ahin tha ki chu Shelby kom hin la sengam ji pon Aileen hin atholel hle jing ji e sumle pai ho ananing hle ki jinglon tan Shelby ane nom ho chu ane sa jin achi na nom hin apui ki jitai restaurants khat chun Shelby hin dum achep in a hele manager po hung tan dum chep hin hung ti pe Aileen in jong mi Shelby azinu banga nei jing ta chu ama jong luhang hle jingin manager po chu a khian thu jingin he Shelby jong hi ni khat apot do nom ta na hele Aileen hi a i moe i to bang a kai tho jong le khat nuin kho hepon aman jong gari chu ki tolin bar lang hin ana che ki tai Shelby gari a puido eti a het pharin Aileen hi ki chahle jing ta na hi Shelby hin la kho he phai be jing in lang aung ki le kit pharin Aileen in jong hanoin ano tai Shelby in jong a shepin ina sun sa hlumhluma iti ka chang se a ko mom jing ding ham ke jong khat ve ka pot do nom ji e ati pe tai Aileen in jong Shelby ko machun ke gari na hi sa ham kaloi ho a hin tuni mata le ka tha ding hi ati tai amani zong mela hin anachi hlontan akipa hle jing hlone ahin la Shelby hi midang to hung kho jong le Aileen hin anagel seji e amani zong hung kile ki hlontan Shelby hin gari atole ahung kho ho hlone na hi le Shelby chun ite hin tol hitam in khat chu atat di chet jing hlone na he in nei te jong chu hung hlai do tawin ambulance ko pe ding ati jong le Aileen te ni hi akitsa hlone sot hlona hi le amat do diu hi het phat hlonin gang chelin hi chi gari mama chun ana pot do hlon tai hi chi gari chum gamla khat hin anga kitan Shelby ko ma chun hung loin zam ta te ati pe Shelby jong gari hi ka tol no me ati a hi le Aileen in jong a sei pe tan hi chi gari nei pa hi athi a tai ati pe in a hlung thon tan Aileen in jong mi ana tha be hi ti chu Shelby na hetai akichle jing tan hi le Aileen in jong newspaper khat hi a hin lain aver sa tai namu emmi thipa hi tu chana koi machan a hol jong hol lo hitai tunia gari na ga associate ki chu agari akona hin khol diu hi ati pe Shelby in jong midang bangin hin khomang thei hi jong lehen mi na tha jing wang chu adi poi ati pe a hele Aileen in nang hin khoman dan zo se ka hin
kei hin khomandan wang na het lo hi ati pe tai Shelby to anti jong hi hongki motor lontan antin jong Shelby ko machun phati chan a hil tai hichinu khuto na ki vop jinga hi le ni khat na ngan jong khut na hin do te ding hi ati pe Shelby jong achi kid ding ko na chun kanu le ka pa comment tu ka hin khoman hi kanop sain ka hong loading hi anati pen ti tai Aileen jong hi te si khat hi to gamla lang hin aga chi ki lontan Kanyaw lai kum gir kan hi be bachun kapaloi ho khat hin e ki chep na ji na hi le kapa ko ma ka sein kapan lai ta san poi hi cha ko na chu gen the hin khu ka hin man pat hi athi pe Aileen jong hin bai a he che jing tan pan dukan jong hon de loading sum jong mu jing thoding ati je chun hi chi te si puang chu gamla hin akabli den ki tai asum ho ala in pars chu aga che ga hi le ai card chun te si pu hi sipai ana hi adana hi ama zong ki chawal jingtan gari chu hin tol talovin ina hin hungzam lutai aman jong Shelby ko machun tunin sipai khatin ei that go kinin ken ka hin kabli ki tai ati pe gari hin puita lo je chun mundanga ache ji helon tapoi hichi ji chun Aileen jong atha holding hin ache ki tan hi newspaper ho hin news so hin Aileen le Shelby lim sketsa ki sim hi hin ta do ta ve gari na accident ni a chu ain nei te chun amel hlon hi an he na lai hlon hin Sipai hon jong hi chi to ki thowa chu sketch ana sim sau hi Shelby jong news a hin mo phara chun aki chawal jing tai kar dang la ga chinu Aileen jong hin an cha phata khat hi anamu ki tan aman jong gamla hin apui lut ki tai hi chi te si puang chun Aileen ko ma ka inova no hunga hi le na ki silngim thei vonlum ho jong na ki a thei ka rumu jong ona on hi ati pe tai hi chi pa chu mi phata an hi je chun Aileen in jong thalo ding ati tai Kara ko na aga pod do hele a pistol chu hong kile latan te sipuong hin amu hitai Aileen in jong te sipu hi a thalowa hele ama o ading a hi ta ji chun te sipun jong sumna dei dei zat kila in lang ka ji ka cha jong na lai hin ei that hi ben atin a taw tho jing e Aileen in jong te sipu chu akap ngam lo sa san ana that tho tho tai Aileen jong hi in lang ga hlong kitan Shelby ko ma ki goloi jing in gari ka hin pui tai ati pe Shelby na sei pi tan ei ni lim sket song do tai ipod do hele ithi ding hi ati pe tai Aileen jong alung adong hle jing tan ep bolwa ading hetapoi takhara khomhlona hele Shelby jong ama tha jing diu hi ti het pharin Shelby hi munchoma so loading ati tai amani hi nu pa bangbang a hi hlon jing ta je hin aking ai hle jing hlone Aileen in nong Shelby hi ba sa hin a soltan ama jong akap tang thei tapoi ama jong le chung hin a chi in a pistol tuila aga pailut ta na hi Nitla hin berdon dingin bara hin achi kita na hile hichelai muna chun sipai hon anaman tawin hi Aileen hi zelin ana kwai tawin headset mongmong na dinga chun Shelby jong hi amanovin Aileen phonin hin ho sa tawe Shelby ko ma sipai ho chula Aileen in hepapon aman jong angai lu thu ho chu Shelby ko min sei tai ahung kheu lim thlona hile Shelby ko ma sipai ho au ma hi ti chu a hin king motan aman jong Shelby hi o sa lo te te ding ati in Kilbol khil ho zo si chu Shelby panglo hela achang sia thil ana bol hi ti chu a sei do tai ko de hin Aileen chung thu hi hin sei tawin hi le Shelby jong a ko ve Aileen hi ami tha zia got na chang tho tho ding a hi tan hi chi ji chun Shelby in jong a bon chan mila chun a sei do gam ta na hi hin khutlum ke ya tha khara khom jing ding nom ta hin khoman ding ana ti te ni chu ahung ki khen hlon ta na hi Aileen in jong pasal hon ei su sit go jiwa ke yong self defense a ka tha kha hi athi wang chun koi macha na thu a pompi ta povin hi alungel jong hi aki su lo hi tan tin abang teng le ama hin sumle pai ho ka ngai cha jia hi ta chu kana tha jing hi ati jong sa in hi tu a video a imonu hi Aileen ta chu a hi in tu anu hi a hi ki le Shelby ta chu a hi Aileen hi 46 years an hlingtan 9 October 2002 ni kho achun lethal injection ana that tawin hi lethal injection kiti hi thi na ding injection a lo ani ki ka ba hin all ta kho helova ana thi a hi tai alwainu Shelby hi interview abol na wachun ama hin Aileen angai dan thu ho cho sein a hin lami tha ho hi igela hi le family nei che jong hin Aileen jong athi dinga lo ma hi thove ati goldeo Aileen a hin komandan ho chu abula konin inave tawin lungse jong hle jinge insunga nule pa phata insung ki tupta konin ahung ki seile na hile hi chan ge hi ana phalo mai the hi tua hi America numei la adinga serial killer ma sapen amin pu den hitai
Golte ho Aileen thusima kona ipi het do theivam itia hile shortcut a sumlo ki tio hi thilphabe se ampun chuteng le aphalo asi hi ti het na nawa I hlalo wa hile khonna hin pha tengle koiman e hu do theilo ding a hi tai Golte Aileen thusim iga seu chu hi chan hin nga taw hitin hi chi thusim hi crime story kana seizina langa hin seiding katia hile flima akimu thozi a hi zotui chi ma explain ka hin bol cho hi na bonovin dam 7 lang video kit le ki mutu ki taw hite